o kōkore ke o whamarumaro e pimu e ngahi tala whakatapa kato ai whanua pe mo e lotu o wha ngā au e toa ke ku ngahi polokalama. Ka tā mō mōku ai whangamari ko ni ke whakahoko tai e ku polokalama ko ekonomika ma ai whanau ako. Piko i e kuiloa ko economics for students. Whanau maloho mō lerei pe a malo e tau mau ke ahoni. Pe a whatawange nā mō mau ha ngahi aha malo lo lelei mo whanu kresi ia i he lolotonga o e pekia pa mo e totu. Ko e aho tahawalu whokeni o e peleri wafe ua. Pe a oko tai whiwhia ko toki mo tō ke tau polokalama ako ekonomika ke ahoni. Pe ko mo tōlo mo who'o mai ki he polokalama ko ni. Ko taha ngai tau mo ai se nolo ko ni. Ke tokoni ke tau whanau ako. Ko tau te whito ki he malae o ekonomika. Pe hiene pe he mātua tau whanau. Mo ki mo tau whanau ako mo who'o mai ki he polokalama ko ni. O ku whakawhi e atu ki mo tau ke mo subscribe mai ke se nolo ko ni. He hoko no atu ai a ngahi kalasi ekonomika. Ke tokoni ke tau whanau ako. O tau te whito ki he whanau i he revolo o e form lima. Ko e topiki e ahani e whanau. O roto ki u tāno ai ki he production possibility curve. Peu whailo he taime ta. Ko production possibility frontier. Ko e production possibility curve or production possibility frontier shows the different combinations of two codes that can be produced using full employment of resources. Ko e production possibility curve, pe ko e whailoa ko e production possibility frontier, ko e kalafi e ni o kune whakaha mai, ai whotunga e mau, o ka pau e whakaaunga i lerei a e tau resources, ke whauaki haongo koloa ke e ua. Pe a kōtui e toi maa ala alange e whakaukau ko ni, i he taimi, te tau au atu ai, ki he kalafi, pe mo te e pire. Ko nā tūlaina o te e pire, pe mo kalafi, o production possibility curve. Ka pau te tau sio ke te e pire i he tawhaki, tō he ma. Ko e whanua ena, ko e nau koloa whakatupu ka cloths, pe mo e wheat. Pe ko ngahi combination ena e hoko, o ka pau e whau e whanua ko nā. Ai wheat, pe mo cloth, e he taimi peta. Ai ko combination ulaki ko ei. Ka pau e whau e whanua ko nā. Ai cloth e noa, ko ne wheat e hango fōru. Tene whau. Pera pā tene whau, i he combination ko pi. Ai cloth e ta, ko ne wheat e hiwa. Pea hoko hoa i pē o watu ki he poini i. Ko e whau, ai cloth e wha, ki he wheat e noa. Pea ko whakaukau o te e pire ko nā. Ko ia pia o toi to o mai, o whakahu ki he kalafi ko ina e ta whakto matau. Ai e ko whatongi ai ia, pe ko whakaukau e production possibility curve, ko ne o mai a e ola, e mau, o ka pau te tau whao hango koloa kehe e ua. Pea ko e tau ungo koloa kehe e ua ko ia, na a tau whakaaunga i lelei ko toa, ai resources ki hono whaoaki. Ai ongo koloa ko ini. Pea ka pau na tau whakaaunga i lelei i resources, pea ko e ora are waina, e toko toia i he fo i laine ko ina i he kalafi tō matau. Pea ko tui e toi mahi noange ngahi poini ko ni, i he taimi te tau hoko atu ai,
ke slight hoko ko ni. Kalafi rewa o ne o mai e ia pe ngi whaha mai e ia. Ai ngahi mo oni ko ena. The graph shows ulaki, scarcity, o ku tala mai e kalafi, ai whakakaukau ko scarcity. Ko high scarcity, nā tā ustala no ke hingai kalafi, ko ngahi kalaski mua. Ko scarcity, o ku hinga ia, ko fusi mo omo, pe ko i kai ke tāu pe lahi whiunga, ai resources, ke whaua ki hakoloa. Pe ko whakaukau ko e kalafi, o kune tala mai e ia, ai fui whakaukau ko na ko scarcity. Pea o kuanga pe heni ia. We cannot produce beyond the graph. He i kai ke taulawa tātoro whau hakoloa, beyond I he kalafi. Pea kapau te ke eke mai kao, ko hae uhinga, ai beyond the graph. Pea koe tari ki ai whaingo fua aputa pe whanau. Ko beyond the graph, o uhinga ia, he kai ke taulawa tātoro whau hakoloa, pe ko whainga combination I tua I he whai kalafi. I he u e ria ko e. He kai ke taulawa tātoro whau hawhai combination, I tua I he whai laine. I he tafa aki tō mata ua whai laine. I he kātoa o e u e ria ko e. Koe whakakaukau ia, a scarcity. Koe hahano uhinga. It shows the idea of limited resources. O talamai e kalafi, ai fui whakakaukau, ko e tau resources o limited, o scarce e tau resources. O si e tau resources. Pea koe uhi ko e ne si I, koe foi possibility be eni te tau lava o whau. Koe mea ben te tau lava whau, e tokoto ia I he kalafi. Kai ke toi lava ia hope ki tua, beyond I he foi kalafi ko eni. Koe hana uhinga, o limited I tau resources. Ai koe whakakaukau ia o scarcity. With limited resources, we cannot produce beyond the graph. Koe uhi ko si e tau resources, mo fusi mo omo mo tono no e tau resources, he I kai ke tau lava tātou whau e koloa, I tua I he fui kalafi, I he tawhato matau. I ngai u e ria koe. Koe poini no uwhika aku mo kalafi, koe trade-off. If I decided to start producing wheat, I have to keep up cloth or vice versa. Ka pai te whakaukau ke u whau. No whotaha au I ono whau e wite. Ko pau ke uri aki e au. Ano whau e wala. Kau no whotaha ke he wite ata atawe. Pea koe whakakaukau ia o trade-off. Koe tau no whotaha be ki ha mea. Ko pau ke tau ri aki tau tolu. Ai koloa e taha. Koe whakaukau ia ai trade-off. Aia o mai e trade-off ia e whakaukau ta taupe. Koe opportunity cost. Koe opportunity cost hange koe na tau os whamatala e ngai kalasiki mua. Koe whainga maari e hono ua ia o tau ri aki. Pe e koe tau best second alternative. Pe e koe tau best second choice. Pe auanga pe heni ia. A specific number of cloth I give up when I make wheat. Koe opportunity cost. Koe whakaukau ko ia. Koe haa e lahi o e wite. Pe koe cloth te keri aki. O ka pau te ke whau ha extra cloth o ha extra wheat. Tau whakataata aki pe kalafi kona. Pe koe fwoi te pire kona.
sai, koe tau unu koe me poini ei kia poini pi. Tau ngahi, ko poini ei na tau ngahi ai, ai wala e noa. Tāpaku tau whakakaukau tātou ke tau unu kia poini pi, te tau ngahi rewa ai wala e taha. Koe whehu i, koe high opportunity cost ho o ngahi e wala e taha. Ko ho unu koe mehe noa ki he taha, koe opportunity cost koe unu mehe noa ki he taha, te ke kumi koe hae mena ke ri aki. Aia iha poini e kia poini pi, na ake ngahi ai, ai wala e noa, pia tau whakakaukau ke tau unu kia poini pi, tau ngahi rewa e wala e taha. Koe hae mena ke ri aki he uite, ka ke mau e fu i taha koe. Koe ri aki, sio na ke poini ei na ke ngahi koe uite he ngofuru. Koe taimu tau unu mai kia poini pi, tau mau e tato extra wala e taha. Ka tau ri ake tau tolu, ai uite e taha. Pia kapate ke whihu i mai ka te au. Anga whawhewhe mea tau ilo whewhe, ai mea tau ri aki. Koe tau whikai koe mea uri aki, koe kumi pe koe hae mea na tau ri aki, me ia ei kia pi. Na tau nofo ia ei ko hongo furu, pe tau ri aki rewa ei ka tau unu kia pi, tau unu me hongo furu ke hiwa, koe mea rewa tau ri aki, koe uite e taha. Ai koe whakaukau koe opportunity cost, ko o ngahi koe koe ai wala e taha, o kuke ri aki ai uite e taha. Mai nese me hongo furu ke hiwa. Teu teo ata fui whakatata e taha. Tau unu mea poini ei kia poini si. Tau unu mehe noa ki he ua. Tau ngahi e wala e ua. Ko ei ko noa, ko si ko e ua. Sai, ko harewa opportunity cost, ko mea na tau ri aki. Ko opportunity cost, ko o sio, ko poini ei na e hongo furu. Ko tau unu koe ka poini si, tau ngahi be tau tolu, ai uite e fitu. Koe whehu i, uite e fiha na more, uite e tolu. Koe uite e tolu ko ia, koe opportunity cost ia. Koe tau tala noa e ke opportunity cost. Pea ko poini whaka osi i e kalafi ko ni ko efficiency. Pea ko efficiency uka ngahi umea la lahi tolu ai. Koe inefficient, koe efficiency, pea mo impossible. Pea kua ngape henia. If I'm producing a point inside the graph, I am inefficient. Inefficient means you're not using resources to the fullest. Koe inefficient, o uhinga ia o koe ki whakaaonga i lelei e koe ai resources. Producing in any point in the line is efficiency. Any point outside the line is impossible. Te tau whoki pe ke kalawhio tala noe, a ngai umea la lahe tolu koni. Inefficient, efficiency, impossible. Ko hea inefficient. Ko inefficient o kuhinga ia, ko taimia o kuke whaua e koloa i loto i he fwoi kalawhi. Tau pe he poini koe. Ke whau e koe, ai wite e wha, pea moe wala e taha. Ko hea meu hoko heni. Ko mea koe ni o kuia ko inefficient. O i kai ke tau whakaaonga i lelei e tau resources. Pe koha whainga poini pe i loto i he kalawhi. O ku uhinga ia, o ku inefficient e tau ngā ue. O ku i kai ke tau whakaaonga i lelei e tau resources. Pea e tō rewa e tau production e tau tō i loto he. Pea kapau te tau nofo pe e tau production e fo kalawhi. O ku uhinga ia, o ku efficient. Pe o ku tau whakaaonga i lelei e tau resources. Whaonga lelei aupito.
kona kehe ia. Inefficient, efficiency, tau whakaonga I lere tau tolu tau resources, pea koe tau production e no foi loto foi kalafi. Pea abahe kake tau whakaonga I lere tau resources, koe tau production, e no foi I loto he e ria koe. Pea koe concept whakamui koe unattainable koe impossible. Unattainable koe impossible koe ngahi upoini e tua I he kalafi. He kake tau lava tato produce I he poini koe a koe uhi koe tau limited resources. Ai koe whamaa apopo ngahi whakakau ki he kalafi koe ni, koe mea lalahi tau. Koe foi laine ia te ia pe, o ku uhinga ia, o efficient e tau production, o tau whakaonga I lelei e tau resources. Pea ba te tau whao e tato e koloa I loto he foi e ria koe I he kalafi, o uhinga ia o inefficient, o koe ke tau whakaonga I lelei e tau resources. Pea koe ngahi poini koe I tua he kalafi, o unattainable ia, pe o impossible ia. He kai ke tau lava tatolo whao hakoloa he, koe uhi o limited e tau resources, pe koe uhi ko ne limited, koe mea pe e malawa ke tau whao, koe fo I laini koe. Pe kono toi whakarea koe ke toi mahino ange, koe tau production pe, e nofo pe I loto he fo I laini koe, o ka pau tau whakaonga e tau resources. Pea o ka pau kai ke tau whakaonga e tau resources, pea koe tau production e nofo le vai I loto, e fo I kalafi. Pea koe poini whaosi o kou whetaki ke tau whakaukau ke kalasi koe ni, koe calculating opportunity cost. Koe hanga no whika I koe opportunity cost. Tau sio pepe mea poini A ke poini D. Tau whoke ke kalafi. Mea poini A ke poini D. Tau sio ke poini A ke poini D. Na tau whau wai ai wala e tolu. A ke D ko tau wala e tolu. Tau sio ke ta whaki koe uite. A ke D hongo fulu ki he wha. Holo e me hongo fulu ki he wha. Koe hae opportunity cost. Koe opportunity cost koe mea ia uri aki. Tau uri aki e tau tolu. Ai wala e ono, ka tau whau pe wala e wha. Koe uhinga e ono koe. Tau uri aki e tau tolu e wite e ono. Ka tau whau, ai wite, ai wala e tolu. Papa te tau sio ki he, poini hoko kia pi kia si. Tau whoka kia pi kia si. Pi kia si. Tau whau e tau tolu e wala e taha. Alu koe mea pi kia si koe wala pe taha. Taha ki he ua koe taha. Mea pi kia si he wite, holo ia me he hiwa ke he fitu. Ai kone holo koe holo ake fiha. Holo ake fo I ua. Koe holo koe ia, koe opportunity cost ia. Koe uhinga e ua koe. Pea ta papau kapa te tau whanonga ia I ke D. Mea ta tau pe. From E to D, koe tau alu koe mea I ke D, tau whau e tau tolu e wite e wha. Tau unu me noa ke wha koe wite e wha. Koe hae me holo aki. Holo e me wha ke tolu. Holo ake fiha. Holo ake wala e taha. Koe uhinga e one gloves koe. Pea pate tau sio kia si kia ei. Koe mea ta tau pe. Tau unu mea si kia ei. Na tau whau ia si ai wite e fitu. Pea koe kia ei koe wite hengo fulu. Koe haere mai meu holo aki. Mea ua ke anoa holo ake fiha. Holo ake fo I ua. Koe ua koe opportunity cost ia. Ai koe whakaukau koe opportunity cost. Koe hae mea ku holo aki. I he wha I koe e taha.
o hange ka pa koe unu mea ei kia di tau whau e ta tolu ai wala e tolu koe tau kumi koe opportunity cost koe tau sia koe hame nai holo aki koe holo mea ei kia di me hongo fulu ke wha holo aki fo i ono Pāpau e kia koe ha opportunity cost o e poini e kia di koe opportunity cost lewa koe wite e ono koe whakaukau ia whanau ako ki he klasiko ni pea ko u amanaki pe na mahino pe ai ka be inga pea ka pau toki ai ha mu whihu pea mu toki o mai pe i lalo i he kusenolo pea ko mu toki koe mātu mo whanau mo access mai ki polokalama koe ni pea mu whamore more toki se atu ki polokalama koe ni na si aanga ke tau whanau i he time whaingata koe ni o kui kai ke lere ai haako lolotonga e tō e mahaki COVID pea mo lockdown i tonga ngata anga e tau ki klasi ke ahoni whanau tala monu e te ngai whinga ako katoa pe o whāt ka te kumutu pea mo lotu